Mayam Krumzari, the Nagripas Impact News Nay Rajong Thongba, Manung Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayambu Taramok Chari Lurana, Chahi Sigi, Ahanba, Manung Hunagi edition, Amo Oriba, Nasiki Thormasi the Su, Mayambu, Amokana Taramok Chakulurana, Manipurgi, Miam the Yapa Paujal Pizari, wish you a very happy New Year. Lurana Nasigi, New Year Gi Ahanba, Manung Hunagi, Thoromasida, Kanajagariba topic Asina. कोई ग्रीन एनर्जी है बतारे मणिपुर दा कोई पावर की मई की अवाट पर लई रिबसी खरा मखैदी फगल हनबा मसी हेंगल हनबगे दमकता अखोइना कोई एमएसपीडीसीएल दा नत्रगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दा डिपेंड तौर लई थोपगी महत्ता इसा इसा की युमदगिसु कोई ग्रीन नत्रगा सोलर एनर्जी से सोलर की मई से पुथोक च बतारगदी अदुगा पुथोगा मधु योन बतारगदी मधुना कयाम यामना मई की अवाब से खरा मखैदी फनमंग अमगदबगे हाबी मतंगदा अदुगा हाइरिबा कोई ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम हाइरसु खंगनरिबा मसी की सिस्टम मसी करम न फंगदगे मसी करिनो मसिदा चंगिबा पोलम मयाम से करिनो मसी की रिक्वायरमेंट्स न करी करी ओगदरिबनो हाइबगी मतंग सिदा मयाम से कुम न खनने न बिदम तंगसी इंपैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो लिंक्स इन लेबिरबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनु हुडना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ओजा ओनबगिशोरनी अहामतो ओजा नबगिशोर तरामोक चेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग ऑल्सो जॉइनिंग अस असम ट्रिब्यून की कोरेस्पोंडेंट ओजा सभापति साममनी ओजा सभापति से कोई एनवायरनमेंट की मरमदा यामना कुमना कोई पाव इबादुम लबा कोई पाव मियामनी मथंग असिना कोई मणिपुर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी मनीरेदा है न खंगनरिबा एजेंसी एसी की डायरेक्टर ओविरिबो ओजा एल मंगलेम सिंहनी ओजा मंगलेम बसु तरामोक चेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट यू जॉइनिंग टू लोयना चही सिगी याइफ पावजेल ओजा हम द सुपिजागे विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू तो अहानबा क्वेश्चन जई ओजा मंगलेम दगे होजगे ओजा ओजागी एजेंसी जिगा ओजागा है बतारे क्वाइदगी नकना तौब थबक अम ओइबनिना लोयना हंदक चही की नत ममांग चही की लोसलमदाय दिसंबर की तारीख तरुकता इम्फाल ईस्ट के मनुंग चनल कोंगपाल कोंखाम लेकाइदा 5 किलोवाट की ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप से युम मथक्ता लेबा ग्रिड तक कनेक्ट तौबा मखल की कोई सोलर पैनल से इंस्टॉल तौखरे मसिन अहान बने हसु कोई पाव फंगजरे ओजा मसी अहान बो गदोरिब्रा अदुगा हाइरिबा सोलर कोई पैनल है बतारे रूफटॉप नत्रगा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट नत्रगा असंबिदा ऑन ग्रिड सोलर पावर से मसी करिनो अदुगा हंद किदन अहान बो खिब्रा कमाय तो किदन हाइबियो ngasi khajitang kan tok jage elaborate bhab tanaba solar se koi music magi evolve tore sum mai jik se koi third generation hai batai first generation da koi gi masa solar lantern gumba home light gumba masa isolated aduna first generation ni second generation da koi gi thoi ba solar gi power si AC da on thoga koi gi standalone power plant hai dana battery bank ama yauraga thinda charge ta hoba sa phangda kan madu amuk akoi battery dagi onthoga mai thanba hairiba animaksi lo hambagi stage 1 first phase second phase animaksi battery lo na sangi but battery hai besi yamna costly hoy amadi magi life lay aduna hojiki ano over third generation sida koi no ji grid connected solar hari se masidadi battery ke saruk sangdre thoi ba mai si akoi grid ki power si ka maga mangon converter ga maga mana halaga mangon export to busiaba use to busiaba adugumba yamna modern oiba yamna scientific oiba yamna systematic oiba amadi user friendly oiba system ne aduna sigi matang sida khoina manipur da koi gi india government ge sum target ma lei 2022 bhokta solar gi 1 lakh megawatt puthokpa sigi manung sida 40000 megawatt amana koi rooftop ki area sing di oigadaba haidiba 40000 megawatt sigi manung da koi manipur gi ena allocate tori target si 50 megawatt ne adu 50 megawatt ki matang da hoi madu karamna madu koi कोई पुथोर बेदा मत कोई पॉलिसी में सेम यदि पॉलिसी की मखा देने हंदे अहान कोई ना कोंपाल दा अहान खेले से मा रेसिडेंशियल दी आई मोते दी मदु नॉर्थ तो अहान मोरम गनी कोई अहान बनी तो मा 5 किलोवाट के मा ने हाना ना दिसंबर की तारीख तक संगा की बने कमीशन तो अहान बोय बा मणिपुर की सो अहान बदम डोमेस्टिक ते अहान बने अतोपा कोई कंपनी फर्म गुमतदी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट गुमतदी लई रे असम के दामा अनि लई है ता दो फंक्शन ओरता दुदai हाइबो ओके कोई मणिपुर की ओइनदी कोंखाम लेकै गिसन आहान बोइख्रे मथंग से ओजा नबकी सोद लाक्से ओजा कोई पॉलिसी हाइबो तारे सी कोई सोलर रूफटॉप ता अदुका ग्रिड ता कनेक्ट तोरगा मै पीबगी पॉलिसी सी दी कोई 2014 की दिसंबर था से तादम पॉलिसी से लेग्रा माने ओजा अदुबु पॉलिसी से ना इफेक्ट वरक पदो ऑलमोस्ट ही अनि मुक्ति चंगरे याम चाउबा अचीवमेंट मने कोई मणिपुर की ओइनसु याम चाउथोक चनी यानी अदुबु हौजी फाउबगी लेरिबा कोई पॉलिसी हाइबो तारे पॉलिसी सिगा अदु कोई रिक्वायरमेंट सिगा मैम सिगा करेंट समना हजब स्टेटस को है बता रहे कोई इलेक्ट्रिसिटी अवाब से मैम लेरी मसीद करम मोंग कोई मसीद की बेनिफिट लहोब याय अदुग हुजिक ओरिबा स्टेटस को सन कमाय तो खितंग हाइबिस मसीद ख्वाइदगी अहमदी कनोने कोई
fit in tariff hai tare ko koi fit in tariff se koi ki yum da na ta institutional area se de ki tholo ko do solar energy se koi grid ta supply to bu koi na fit in ko wi masi fit in tariff se koi na joint electricity city regulatory commission na Mizoram amsung koi Manipur gi lei hari ba masi ki tariff se koi na propose to ga ma koi na hojik approve to bi re masi approve to bu da tha ani homuk chang ki adu lai pha na bra moi da hojik ki without subsidy or gana 1 to 8 kilowatt poda kari hai ni koi ki MSPD se na lai ge dui se sarkar lai ge dui se 9 rupees 39 paise samai to makhal makhang ge lai ra subsidy 70% ho lai bu yaw ri sigi or gana lupa manga ga paisa kuthra wa da lai ba 30% subsidy or gana government lai du je 7 rupees 66 paisa samai to makhal kya ge rate lai ra masigi rate fixed obusi one of the major achievement hai tare koi government gi thabak ta masi le ba matong da moi koi na muk second da hadak di koi da state cabinet na solar gi panel na singba equipment na singba se Manipur da leidaga yuon ba install to matam ja khitang maman ji khong na bai da makta 5% oi ba gi bet lai bani bet suma je koi government na masi web to bi re so that masai gi koi na private generator hai tare na individual singna masai gi solar rooftop solar si install to matam je khong na bai da makta madu gi 5% bet sima ga kan ta re anai koi na hojik masi praja da mayam da every individual singna masa gi hojik kari haini sin adar leiba hang leiba rooftop mayam se rooftop si jinga gi mathak oi be ai natraga flat oi ba rooftop oi be ai hari ba ani maksi da masagi solar panel se si thamaga mai si puthokwa adu masagi mai su sinaba adu ari ma mai duna amuk khoi grid ta supply to ba overall state ki wena power availability si hangal an ba madu gi pandam ne hari ba maduma mai to khon mani ra da website ta hoji ki ari ba grid connected solar hai ba adu gum link ba le bi mathang mathang chala matung sida hoji ki nang na kara gum ba mi mana si gum ba mai si masagi mayum da install to ge har bodi online apply to na ba adu gi link le re masida link le na hoji ki I think by now more than 100 application la khare hari ba masi yamna labni ada masida handa ki kari hani blockade laiba corporation snozu maru na hojiki solar panel sing ki porak pada khara apan ba kai ba khadi lai adu makpu masi hek la loi matung da yamna lagdana Manipur da pak chauna handa ki jahi da lai si government of India na Manipur ki tang da 5 megawatt si koi install to rooftop to wana hari bani masi to wisi ngamna ba koi kan honari aduna ne ngasi maki impact tv na sinbi riba sigi khana ne bai wafam sigi thu da ina mayam da moina appeal to ni di masi kudung jaba lobiu isagi isa na sinaga da mai su isa na puthok biu natana koi public ona su mai si jonsin biu adu isagi income ama la kaduri ba la kadur income si not only for 1 year koi Manipur government da power purchase agreement na sign to do ni power purchase agreement se da masai Manipur government na high river rate se da khoi ngai ngisa haji river rate se da subsidy ki matung ina commercial loibra non commercial loibra maru thoi power se sahi kun manga se khoi leini haidana adu magi commitment am lairabni adu ri sahi kun manga se kari tong sahi kun manga na harim na solar panel amgi live se hoji approve to bra sahi kun manga de soidana ma power thokani habage yana ba laire bharat ki sarkar gi hoina international hoina su adu masigi masida mayam da ikoina either individual household gi or domestic gi or natraga isagi commercial gi oiba kanadana laiba area sing dukan gi mathak oiba ya natraga khoi gi laiba school hospital laiba mayam sing se masigi mathak sida solar panel thamdana power generation toroboi di ekhoi gi high ba 50 megawatt si he na khoi puthok pa yai an masida khoi khuding mak paisa su tanmina si adu state clean energy puthok pa sida ekhoi gi economic development de khoi khuding mak ka participate to si sini adu gi kano ne khoi na hojik jangsil lai khongthang si okay adu ba jamang si da khoi hojik panel su supply to bada government gi oina hojik ki khoi acquisition hata leira ga pi bada su apan bakara budi leri adu apan ba leitre khalasi khoi gi mayam sina hojik hai riba mai su isana sungjaraga thama su yaba yon ba su yaba gi policy se lamni na mayam su yamna towning bam yong rakani ai isa ai yum da ai su rooftop solar panel thama gi habi wakal lang rakani adu bol masi lag matam da mi khudemak apply to ba yaga dori bra magi yardstick hai tara yani yaro habagi wafam legi dori ba adu yaba targa su khoi pirak matam da di khoi priority list ta pirak ta bra misam su adum phanga da bra kitang habi masi mi khudemo loin thabe ai hoji ki masi da priority hai bo ngase first come first serve kum hai tare ko hoji application di more than 100 application lai re na mani radar su hai re every individual masi da only requirement hai bo he should be a consumer of the MSPDCL my consumer amadi oiba da kar lai al consumer mo oiba sida makhal ani mu lai masi da net metering hai ba ma gross metering hai ba ma net metering hai jina aina
थोक्चरिबा पुथोइबा सोलार की एनर्जी इसानसु सिनबा अदुगा अरेम पावर दो थादोखिबा नत्रगा ओसे ग्रिड की लाइव पावर दो इसानसु सिनबा समाय तो अदुना नेट मीटरिंग गिनी असिना तबा ग्रोस मीटरिंग एन अमसु लेदी आईदी नेट मीटरिंग तौजरोय ग्रोस आईदी पावर खक्तंग थोक्चगे आई पावर खक्तंग योनजगे आईदी पावर योनबनि हेना पैसा फंगनी हाइना माइ तोबु अदु ऑप्शन सु लई हरिबा करिगुम खरे देदी ग्रोस मीटरिंग नि हेना पावर जनरेटर ओइबा नुपा दो हेना कानाबसु सुम लई हरिबा ओके नेट मीटरिंग अमदी ग्रोस मीटरिंग की खुथांगदा लोइन योनजगे हैबरा नत्रगा अरेम बुदुदंग योनगे हैबरा अनिमग यारे हैबनी ऑप्शन से लेरे दुगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हाइदी हान अप्लाई तोरबिदा हान पिगन हैबने दुबु हान अप्लाई तो बुमी तो कना ओइबगे आई से हालेब्रा कोलेब्रा हैबगी मयाम द सुखंग ममदे लेमने मदाइ दुदा कोई वेबसाइट त गरिदा होजि फावबदा हाइबे मिसिंग सिना पिखला करे हैबगी डेट का कोना इबि तारगति मयाम दसु खितंग ट्रांसपेरेंट ओदो माले दुइ मतंग दai ओजा मलिम दसु लाक्चगे ओजा मलिम लाक्तंग से दai ओजा सभापति लाक्चगे ओजा सुमाय अखोगी ग्रीन एनर्जी याम एनवायरनमेंट दसु फगदा साफगदा मखल की एनर्जी से मणिपुर त परक हैबसी याम पुनिंग थगोनी याम नुंगाइबनी मणिपुर की ओइनसु अदु मतंग साइसिदा हाइरिबा अखोगी सोलर पैनल ग्रिड त संबसी मसी थंबगी अखोगी कहतारे सिस्टम से मणिपुर दा मसी सक्सेस ओइगदो मानब्रा सक्सेसफुली ओरनी मयाम अखोई सोलर ऑफ ग्रिड मयाम होजिक जुम दा लेना मयाम यावनरे ऑन ग्रिड ऑन बखता युवानी करमा यंगबिजा मसे समाय थमजगी आइदी नॉट ओनली सोलर होय सब्जेक्ट पुदी सोलर की ओरगसु को होय एनर्जी सिनबय से फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स मणिपुर गुम स्टेट ता होजिक कन्ना हाय तारे खुमांग चौसली है हेनसु अवेयर ओइब पीपल सिंगसिदा आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीपेड मीटर सिस्टम गुमसु हाइजगे मसे ओइदी ओइ तबुतबु आइना सुम एज अ जर्नलिस्ट फॉर द लास्ट से सही तरा कुन स्माइसुम पाउ इजरक पोखलक थेंगनाबो हाइतारे से अराउंड 2000 प्लस केनो खोगी हेबिटेशन है मोई गम केनो दा अदो विलेज गुमबसी की मनुंग दा 2000 प्लस की मनुंग जिदा अराउंड 200 गुमबसी खोई इलेक्ट्रिक योग दो विलेज नि काइना हाइब शोवे बट सोलर से लागदी मागी केनो से चांसेस ऑफ खोगी युम द इलेक्ट्रिसिटी योबी केनो से यम फगदोरि नाइजरिबा अदो मसी यम फगदोरि ने अदुना मागी होल ngसागी लेरिबा चिंगया नुंगया ngसागी वेयर योगदम हम से सोलर ने योगदोरि बनेबा मसी आइगी एज अ जर्नलिस्ट एज ए केनो इन येंग हाइता गदि सिटीजन ऑफ मणिपुर येंग हाइता गदि याम फबो इनिशिएटिव नि तबुदबु मसी गुंबा पॉलिसी असो फजबा अमा लाखपा कांदा सोइद नांदनबा ngसागी मागी कर पॉलिसी से चुमद चदनबा मागी करि हाइतारे awareness bu hairo rethinking bu hairo haidi mai police tawna ba haidai policy se police tawga mayam da khoi properly mayam gi issue du address tawna na ba adum da tawbiragadi aidi masidi am phaba oine na mai khanje okay yang noise mathang sei uja malang da lakchi go ja akoi uja no pakisar na su phongdo pikhiba lere akoi gi applicant chamong lakhiba lere haibani adu matang sai sida akoi gi first come first serve han black ko su pigini habi wafum lebire matang soste manipur pumbagi oina apply tor ko missing the first come first serve basis the pb ke dobra natra koi district wise one allocation ga su lebibra adu ka hoji phawda laiba mayam sigi oina online da sisin ahan bani habagi mayam da so dum transparently khanghan biba lebra karam mong to biru masai rain thamjage koi gi parameter ani sui amana koi gi normal eligible koi gi magi sai koi san haibiba msp chili consumer mo iba adi yamdrabada ma si aadhar card kai gumma identity proper identity laiba ma adi ahum subuda magi net banking yaba account laiba ma sina magi basic parameter ni but aduna taba technical parameter khara amsu lairi se kana mi ahum do tawraga ma di thajalakpa matam sida magi email id ma changi mobile phone number ma changi the moment ma madu option ma matam sida mangonda number of allotment pirani magi enrollment number ma that number do adu magi constant lairani okay madu yare but amuk technical point khar lairi mai mayum do da man khining ba jaga do da khatang koi gi technical urum taba gumba or jagi man khanjari ba roop to da solar half the weight to punga moi da gumba or nataga na like adro leba distribution transformer nataga koi gi electric line to the certain laidana technical parameter adu su qualify with darka le sumnagi ngasai gi ama dukhat natabada adu karigumba khoina ahambagi magi enroll ton mate magi number am di pirani but magi spot cha kan mai certain condition da yaramdre adu sumai keno du laina khoi mongon hai nang se sum maram leire adu mana mu madu with course of time mai sengba sagatana or change tawden torkan da mu magi number dum ma mu lakani tawdu magi adu toring da ma ngai le roiba khoi another magi next level mi do those magi loina parameter subudum sat kineba adu na ngasai gi first come first serve haibasi okay magi number dum di leng de laini but magi yum de khin ba yad da certain ground gi yad ba le gadi magi tung de leba mi mana mangon de han gi basi ya
अदुदा माना माबु नमथर हांगिब नतेबा with some reason adu reason mo nda khoi explain tawe maram de hojigi online registration tawrise si two way communication ne ba khoi mo nda nangi se sida palle sida yadre ha ba so time to time information piri ne ba adu mana semdok chaba khangde ama to bu khangde chebor jam hana ugi no kansi yang yang do kon bo do sidi adu sindok serage ne yot ki sindok posi yawi wari bhai ba ko sum bale aduna ka na ma sidi akoi dum transparently online dum laini the number 2 ngasai gi to pa poina mana bank ki mana kai bank se man hang yo jaga du da bank ki magi internet banking khudung sa daba nata ga magi identity se aadhar duga aadhar le ming duga the consumer le number mana daba adigi account le maram he koi di direct benefit transfer tor kane ba yeng lai ba magi subsidy se my account sangal kane ba paisa do ma loi ba kan adu kai ming nung mana daba dum yaw bu sin su technical magi mai error lai dane ko adu gum ba lai je adu sa ga mana district wise hai ba do si thodu district wise hai ba lai je de only asai gi eligibility technical amadi magi identity eno sing do of course mai du evacuate to dun hai ba jaga du mai sang na phang ba jaga ani rooftop solar sidadi mai lakta ba jaga de di ngasai gi so babatin hai ba sinu man ga dum badan off grid hai bam lai isolated ko whereas grid connected system de grid life later ga grid laite ba jaga de magi kano se grid sang nai da ba amadi grid te ba jaga de di yam madu ngai te adu ba khoi manipur de grid se laiba jaga orga su manipur da hojiki ona power supply ji kitam wat pa hai tare madur maram moidon outage hai marakta mut pokhot pusu yam laibani na adum bai matang yorokta dari technically kamaina masi tackle to winu ai di mai se ai di yam phagalabran khanje last koi yeng jaba adu hoi masu mai equipment sai kanoni na ko machine nungchin mayam system transformer chak po yaw yam chaw system na si thale mai ja ara pati la ko yaw ne ko koi matek sumaina even Impal Dimapur lambi gum basu natte manu ja khoi mamangi manu hunagi program ani rakta hai tare mai mukhi dana ngakta mambusul mi adi sometimes adu ga ai mote de mai phibam de yam pharen khanje koi comparative even north east state mayam dai yeng jaba state capital sing si even Shillong de bong mai si nungaite Meghalaya se ko adu koi phai khaja adu amukasu solar se lagadi atopamna mai henga pagi wakta nate koi da voltage regulation haibam lai for example Lokta project gi mai ma thar kamjong bok thare kamjong da transformer step down tra da gi mai thali ne ad Lokta ta gi 132 kV thaba se kamjong da 132 swung phangoi some drop lai ne ba again madu aduna kai gamba adai jaga dar mai generate tor ga di madu tel in voltage mana pukhat pa da mateng pang hai badi akoi gi lambi da losses mang ki basi mana voltage compensate to bi ga solar se adu su rooftop solar kana ga ni khanje okay mark ki mai mang bu su aduna kitang voltage hangalan bagi voltage thangat okay yam noise mathang se ojana baki so lak chego ja hojik akoi gi phangodori ba akoi gi manireda dagi manipur myam ne apply to roga hairiba solar rooftop solar panel mayam si na leina duini oja masigi leibagi process hai tare mamalna cost hai tare cost kyamo ogeda mana 1 kilowatt ta 2 kilowatt ta kyamo ogeda ba aduga masida koina leiba yab se private part koi huji market ta su mayam company mayam gi yoli madu dagi su adum leiba yab jala aduga huji existing isa yumda leijari ba off grid solar panel mayam su adum sin aba integrate to ba yadu jala ta separately loi leiga dab jala kitang habiu masi lakdring ai dai ngasai gi koi gi India gi oina Manipur gi oina amasung international oina solar energy maroina rooftop solar energy masi thokoi matang ji kaitang hai pa jage hai pan jage ngasai gi koi kanona hai ra koi director Manirada na India government na 2022 bhauki da tathami ba target se 1 lakh megawatt power ne solar energy ri thokudri se okay ngasi bhawda thokpasi ngarang khabar gi matung ina more than 10000 megawatt se thokre okay Manipur all over India jo na India gi state khara da di Karnataka khangde Tamil Nadu khangde Rajasthan Gujarat sida moi solar park ena du scheme am lei bra sarkar gi solar park scheme solar park si thangi sing be di normally 500 megawatt ki mathak ta tawai na habani yang khora bani 500 megawatt se adu moi na di north east ki tamuk ta di 5 megawatt la 10 megawatt la apik pagi osu sum tawu ya na mai tawna takpi aju phaw koi Manipur da solar park ki kano se houdri hariba okay adu solar park se yam da khaga yam chawi ase 50 megawatt 100 megawatt mai tawna India gi puthongnari company mayam nang ase ge power developer haiga hai tare ko makhoi sing sina invest tawdana as a kari haini business amoina invest tawga solar se puthoga power se khoi ge utility company sin johnson ba aduga makhoi na paisa tal hoba adugi yam chaw khongjang am changi bne ba international ge multinational company khangde India company khangde masi lai ni aduga Manipur de hoji power generation ge scenario se yamna
फबदी नती हरिबा पावर जनरेशन से कोई दौ जिले से लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लेको मसे कोई की मणिपुर की सुनते NHPC की नी पुन्ना मकी मसी की इंस्टॉल कैपेसिटी से 105 मेगावाट खतने है यम चौक नते मसी दे कोई के स्टेट के शेयर से 12.5% मो रॉयल्टी वन फंगवे वानी 13 मेगावाट फंगवे वानी अदुसु सही चुपो न तो फंगदे कहना है लोकताक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पावर से लोकताक की इसिंग की इमाई के लेवल की मतुंगिना करीमतम 100 थोसु करीमतम 20 दा तेन थोकुसुम याव है मधु मतुंगिना कोई के शेयर सुम हंथरेबा सिमिलरली मणिपुर गवर्नमेंट ना सही कयादी होना हुजिक प्लान तौरेबा लोकताक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो प्रोजेक्ट से मसी मक्सु कोई ai ngasai du su khanar memni masi su yamne expensive oiba project amo oiba expensive oise hojiki crore koina parisi crore lising amaga jamri kulumdoi ne hariba aduga tholokadoribna only 66 megawatt adu su madugi samatam gestation period 5 to 6 years jangadoriba adu boide ai ngasai koi officer singa hari Army siki paisa siki fraction nama buthoga ai koi solar da tor boidi we can generate this 50 watt 66 megawatt se within 6 months the koi power generate to we ai arba modu su green noi ba environmental impact su laita ba loktak downstream project lak pa taraga di mi jungle kaya clear tor ko doini mafam khara di submerge tor ko doini adi mi kaya rehabilitation tor ko doini madu ki impact si am saw ai hariba in addition to that the operating cost yam chawba madugi analysis ama study ma tawna baina dumai to khoi officer singa sina jagre aduna overall ekoi namuk pithi dai July da Germany da GIZ na tha dana ngasai gi India team ama thabra study to ba marona solar energy wind energy chungba green energy ji yang study to Germany have lebak sida hoju phawu moi puthoi si solar da gi 40,000 megawatt puthoi ade wind da gi 40,000 megawatt ne hariba makoi na hoji target to si after about 2022 का स्वाई देगी तो मोदी इवन मोई ले रिवर न्यूक्लियर पावर प्लांट सिंह मोई क्लोज तो रहे हैं ना है आई दी मागे फुकुशिमा के एक्सीडेंट हो के फिर देगी if we have sufficient solar ना तो का wind energy ले रखा दी न्यूक्लियर पावर दो ये कहने एक्सीडेंट थोड़ा पे आपने मधु दरकार लेते हैं तो रखो नहीं अरे इंडिया की जो डायरेक्शन से होजिक सोलार दा याव कन मूव तो रिम ने हरिबा सोलार से तो गुजरात को मस्ती आता दी मोई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम में मखा दा केनेन टॉप solar to we are koi ising ge masai gi irrigation ge canal le se canal ji mathak ki top se da masai gi solar gi panel se thamaga mai puthokpa ma natra canal ge nakan le ba canal bank hai aduna canal bank da solar gi da ma do pharam thoi ate de state su khar to we yawi ada manipur ge da manipur context na koi na yam lai ba da har ge de koi na hoji focus to ri se individual household sing ka domestic ki obisma educational institution ko koi jira private school me am lai ri hariba private school sing so equally they can get 70% subsidy ko masi ju moi jo ji ke rup to ke se to ga power si putho ga masa yu sin na power zone ba yai nga sai hang bi re question se da nga sai kamai to na masi ki install to we wa fa ma hang bi re ba subsidy na kya ko se ka no ne ai koi na koi ke mani da na kari hani tender to ma tam da about farm nipan mu koi cái nó tàu đấy, impanel tàu đấy, farm này pan si MNR na impanel tàu bớt nên partner ngang tani, ai đi mỗi số mình cái yare hari ba, tu cũng ba farm sinh tu này, anh ấy đã namu participate tàu lì xí, ada farm sinh cái tung ăn mà đấy sẽ có tàu đấy hay ba, 1 kilowatt about 90,000 per kilowatt tàu bớt cái hậu đó about 2 lakhs tàu we are hari ba, some farm khởi đi, mà tu mỗi port cái quality khen là mấy ai na tu mỗi terms and condition ni, adu da masida khoi ke private individual sin farm nipan sin manung da apa ma farm ama da makhoi na yana bari da to bu yai adu bai khoi na hoji manipur ke da benchmark we lo ri si lakh ama mu ki chang ni kilowatt ama da suppose kilowatt manga gi koi yum da sin ei power ja am 3 to 4 kilowatt ke ya hen de adu makhoi to bu je 3 4 kilowatt si khoi gi to ma tam da 4 kilowatt ke to ma tam da sanga da investment lupa lakh ahum de gin mari bok jangani hari bok lakh ahum de gin mari bok sing manung sida government of India de financial assistance 70% phangani hai bok 70% ki moi hot pasi to bodo moi na benchmark 75,000 per kilowatt hain to re ada 75,000 se asige kari hen mari ho mari na puri na bodo 70% de government of India subsidy lakani hai ada masi da masana hana puthokpa khangde madu di hoji install to farm do ya na ragal ware adu ki kano to matung da paisa je koi ge manera da gi through da paisa se lakani hariba subsidy se central government ge MNR dei lakaduni mai piro ga koi install to ba yai sini hoji lai phom si okay adu subsidy ki matung gi amount se khatane ba koi gi
consumer sing puthok tu se subsidy ke matung ge amount lem ho paisa hai tare ko kona reimburse to kadam nate mane ado hoji ke suppose lupa lakh mari changeng khalase ado 4 kilowatt kuma koi puthok kuma damda koi masar puthok ri lakh ama makhai mu tagina ani mu phau hoji puthok ba yai adai du di subsidy na cover tor kani hari okay ado ja hoji lei riba existing masa masa gi off grid panel ma'am side dum sin ba ya duri bra integrate to ba tare hoji ki anobo sida mase kare khoi ga manglem bo hai kadang technical ore okay ojamal dalak sedring ai sidai marak sida oja sabapati dasu haipet dogjob gi sai point sida khoi gi Manipur ki oinadi wind energy sung basi kitang parak tabani na haitare but ching daga di haipet yam dong male du tampa ki oinadi ayam mafum sing da kui numit ki nung sama ju phadan leibani na solar gi city amna dum success oi dong male atu hojik leri ba situation adu atopa India ke atopa state sing yeng tar ga di sum ba khoi gi keno se off grid pudi am success oi ba on grid se masi success oi de mafum sing haitare mai mut panara natraga khoi grid system phajana leitamna adu mam ka khara jun thena je kramai yeng be mase koi respected state ki chief secretary na so ji laili adum hai bi khre cost factor se pot ama leiba targadi mai se cost factor is very important kino ne ba issue yum da haire pot ama leiraga di pot to gi value do khangna ai sin na gadori ba auna mase na sum yeng jabata asagi state ki magi geographical location state ki geography ju khara nei na ba kitang phagadra asum aina yahon ningjeng bo yani ko mai ngasagi keno gumba khoi ga atop state India gi natraga for instance sir khoi gi subsecretary na bi ge bona khoi gi Germany gi geography singa Manipur gi geography ki su khara compare to honing bai tare because khoi na lei dor be pot se one time investment ne ba solar se nga sai gi is very can hai tare very efficient oi ba hai ba ha zu lei ba duga magi aduna ma se one time investment da paisa se adu yam tawroga ai gi whole sahi adumak sina duine ba ana masi gumba crucial stage sida di khoina masi properly ngasai budi hai bi study budi tawe na do properly amu study tawom da gal kaino da khoi gi taw director hu sai pan ki 100 applicant lakh re hai re ba 100 applicant lakh ri se is ai mod ki wani ko masi ngasai gi kadai da locate tawuno 100 se have the Manipur receives Manipur se nong tabada dum rate wang mane ba among the north states aduna nong tabo wang mane aduga sarana magi ka hai tare sunshine rate ka lakh ba se masi gi technically am budi oi re ko madu su khara study to ni gaino da generally Manipur da khoina sum thengnajar ko report ta say about 365 days manung si da 200 days ko budi sunny days oi kai hai ba but then 200 days sunny days oi base ngasagi khoi rainfall rate kisi amu compare tawga haidi magi rainfall di 1400 500 ki tari ni annually average se adu dagari magi sigi rainfall rain ta nong ta matam dri magi solar gi keno se kitang handagani khanjei ba sai cloud ki kari gi magi tongan ba leibani na auna masi tang sirok padri cost factor so oibani na koi state climate change program ko su leba khoi gi atop department na tobi ba auna climate change related program duga sig integrate tobi ba su ai phagdra in khale because Manipur gi keno se rain pattern is changing these days sunshine rate ing bagi chang ga si khara ga khong ei ne ma ko handa ki recently ngarang na handung chu bu almost all the district adum chuye ba but Churachan budri chu de have gi report se khoidum high ba that's why adugi area aduga tang yahoni ba haitare aduna sunshine rate ka se khoina kai da kram kwa sai haidi khoi le kai da khoi gi urum da leiraga di asagi magi solar se whole di thamga su kanaroi doini hai ba aduna masi ga se kitang aidi incorporate to honing en khanai okay matang sai example ndu lak se ga kare happening is sumaina khoi gi Manipur gi climate ki mong su yenga hariba khoi gi mayam se sului lokhat pi badadi yarum dogdi male kare happening ga ai badu kum jage de mama sai ki kitang supplement to jage mama ki cost factor ki matang kai hai kan da ko India government na ko Ministry of New and Renewable Energy MNR na moina benchmark cost haimam leti kilowatt ama da magi sarapa cost 75000 ta ne na ko ado masi ko gi policy da re 1 kilowatt ta na ko 500 kilowatt fo yai ado chaura ga di ka gum kilowatt si 20 ga yora ba 15 20 yora ga di adum 75 to adum yai subsidy pi ne ba 75 per kilowatt ki cost se kilowatt amada lising humdra manga okay 25 khatane ba koi subsidy phangi se no sigi 75000 sigi 70% si domestic amadi koi institution sing adigi koi gi okay 1 kilowatt ki charge 75000 oidi benchmark cost haibadi chorapa mamal lam le pe okay ai sa hygienic point di si san habi bit apik pati koi jai national EY am to ko e tender am to koi all India gi kan oin tong matam da koi digi 1 kilowatt lowest la is 99000 ko to re government India le padi 75000 ne Manipur
7,000 do Delhi gum Hyderabad kum dedi yarambe but high posi Delhi teki Hyderabad teki Imphal Europada magi incidental charges me am et tok do yaro plus posi supply khatana te another 5 year amasuma performance warranty pidil 5 years ma maintenance tok do ne aduna samba cost hapsala kan 99,000 lowest ta ai hygiene point ni da sai ki benchmark cost se koi sagi level su se i gre apik pa system da di se kilowatt amagi inverter si lupa sama pi bisi kilowatt mangagi inverter lupa sama pi deba kilowatt ma yo kan lupa chohum yang khedi yare mara maduna apik pa system dari subsidy ki components is though if they say 70% koi kan 70% do hen koi 30% hen putho eba whereas asoba capacity la akan dadi adugi dum balance to ya 70-30 do ai hajari point aduna point number 1 adagi sagi koi kan haibi ba sobatin haibi ba sagi solar installation si am darka la yam phawani me am chumbawani ma se maram di ai investment do ai economic sam aina laktori ba return on equity ha return on investment ha gara aina madugi invest to ki solar ki manga andu ki phangok mai dir hanjila ka do ine ba adu manipur gi lai ba climatic condition manipur gi solar gi installation level akoi adum Saropole naina batabni adu akoina sum generally akoi mafam kudimuti ngamde akoi imphal da ji akoi tayal pa ta akoi adu gi akoi monitor tori sahi imda average sunshine ke amdai tigi solar si nungsa thoktor bosu mai thoi diffuse light to su ayuk ta pung taruk ta su dum generate toi hoi mai optimum di tokde adu punamak si hola kana khoi yeng matan nang sai khoi na rate ke lepai ba magi buyback rate FIT hai do fit in tariff hai do adu su usiki parameter me am do consider tawrakanda maram di mi ma invest on ge di something mo no kitang kana ba khara pidna di koi gi just break even the la odi kanam la oyar hoye ai sungai investment to di something in return kitang appreciate to da ka leidna natra the same amount to return la di why should I take the risk natra adu gi dunya tuna adu akoi ngasi lai pe cost su FIT se forever nate ayeng sin market ki matung ina or solar gi contracts ta any price change la ko da koi su madu mut leibe maman sum sense to doini adu bu ngasi gi date ngasi to khiba simti ngasi gi date man agreement ina khra poidi magi do 25 years ki di ma madu constant le ni maram di magi investment du ngasi gi date to khiba ne ba hayeng hongdoro kan to bor gi matan du gi rate amana mu apply to khine ba aduna sagi ponu masi yeng kan da dum solar se ai dum kana ga number 2 to pam high dynamic part am te yog de ba all static part ni yam low maintenance ni almost negligible maintenance ni 10 kumba kar da to khok to na ta na ko aduna se dum ai yam koi attractive way mati ideal way na haije ado uza maintenance hai tare uza sagi panel map se uza ko equipment map sang duri map se si chahi manga khatagi oi duri bra koi maintenance ki guarantee se kainone akoina sagi pot se akoina impanel to matan akoi thamjai je ko supply installation hai ga di ma sometimes mana compromise to area gray area akoina khangde area le ram se aduna akoina ham bagi di sai kumagi ma warranty POD yarakte but 5 initial 5 years ti ma performance warranty ne ba anything maduri yarakte ba 5 years manung dang sai supply to mi dun magi kan responsibility ni but koi solar plate sing si di ko india government go standardize to re mari sahi kumagi matung da I after 25 years installation also man puthoi ba saruk se mana degrade to magi quality da output 100% after 25 years so ma 20% de hena ta ba ya di 100 unit thombodo or 100 watt thombodo sai kumai matung ma 80 watt ki ta ba ya de that means after 25 years my performance 80% to strong de lege do ne aduna koi madu di am self protect ka ba di manung de yak ta ba lege di the company solar sari plate survey company de ma gi responsibility madu ma singa do ne ado so far ngasi ba to ri se ko thoina complain koi bok sai mania da sai 30 sujale koi ham ba king bo ji wo du placing do thoina complain lei of course battery gumba kari gumba balance of system na khai yawe ko adu su jiki anoba rooftop grid connected rooftop kitul laiba ko inverter sing sta yam high tech ni yam smart inverter ni all loina mak sense to bungam ba khot pa yam na kanu hai tare even ayam na imported na pe european kari jiki inverter se uza ko chumna ge leibu inverter se ka dum man duri ra ko gi ngasai mai lak to matam da auto hai tare na automatic ko gi isolation ga se dum to buza lak mai taw ni adu da natana isolation ke wan te ngasai gi Lairiba grid ki laiba voltage adigi magi frequency adigi magi phase angle lairi mathanda mana adi matugina ma aduga chamana ba duplicate am samjandu ni man maram di voltage mana da hoden sammatam da madu pura koi gi pura ekta hapajar koi gi mai sak pa pokhai ba ya ba ko aduda natana any time kana gum grid to da mai he mut ki ba ma mathanda isolate to kini aduna madu natraga di magi self koi anti islanding hai magi mathanda protection yam thoma da nano second da kakhido jana koi
human ka khangam dringai da yam thuna mai lakta matam da khoi grid tamai se chatloi ba local khane tat pa fi aduna yamna safety ol hamne adu yam basic question ka khoi hoji hoji leje off grid tama sagi khoi solar panel leijaba haidi off grid tamai sungjaba mayam leje yum gi battery sinerga hairi ba panel sing sidi khoi ano balori ba panel sida integrate to ba yaga ta ba jala masida khara lai asagi ajik khimbira panel do 12 volt ki panel 24 volt ki 36 wari bhai ba ko adu ki matung na amadi madu da hayang awa port hapsan duru su madu ga identical loibra or hore aina hap ter inverter tu na karum voltage accept to yadi hai ba nate but madu yam detail analysis sam changi madu hana ekta yaro have dilite yani okay yaro have dilite aduga hojik leire ba existing khogi infrastructure mayam se mun na study tor matung da aya ba makai integrate to ba yaragati मधुसु तो वही है बनी ऑन द नोट तलुजे के ब्रेक के मतुंग दा खना गदा बो मैम जेरी ब्रेक त्यान थंजर के इंपैक्ट इंस्ट्रूमेंट तादो लेबी Manung के एप्लीकेशन की मपुंग फावा सॉल्यूशन पीर ड्यूरासाइन G6 सिजनबियो ड्यूरासाइन असे टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड के फ्लैगशिप रिटेल ब्रांड ने ड्यूरासाइन लाइनर की खुदोंग चाबा सिंग Manung के मत सुंग मपान के एप्लीकेशन की ख्वाइदगी यांग फंगलांग कुपनबा यान थब सिलिंग अमसुंग फकलांग खाइदोकनबगी इराई लाइव सॉल्यूशन पी पैनल सिंग अदो फैबा अमदी चप युंग माइक इंस्टॉल तो बयाई ड्यूरासाइन टाटा ब्लू स्कोप स्टील Tata Shakti G6 सिजनबियो गवर्नमेंट पीब गाइडलाइन की मतुंग इना चप चाना क्वालिटी कंट्रोल तौर पर Tata Shakti की प्रोडक्ट ने Tata Shakti की प्रोडक्ट सिंग सेट असे की डिस्ट्रिक्ट खुदी मुकी रिटेल आउटलेट सिंग द फंगबिगनी Tata Shakti My mother had a cardiac arrest. We lost hope because we have visited so many hospitals and they were unable to help us. Thankfully, Sky Hospital came to our rescue by not only saving the life of my mother, but also giving her utmost care with the help of ventilator support by Dr. Shyam Kishore and his team of expert doctor and nurses. They were able to help her gain consciousness and now she is improving. So I'd like to thank Dr. Shyam Kishore and the entire staff of Sky Hospital. Sunflower Play School Chimanung Konani Kara admission open for 2017 for daycare, pre-nursery, nursery KG. Monthly fee for daycare rupees 550 per month. Monthly fee for pre-nursery, nursery rupees 400 per month. Monthly fee pre-nursery, nursery plus daycare rupees 600 per month. CCTV camera are present in all the rooms. Post vacancy 2 teacher, 1 mother. Date of interview 9 January 2017. Section start from 6 February 2017. Van service available. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through sand stones, pure, clean and healthy water. Welcome back. Adon Engbir Basi Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with Miraj Rongthongba Manung Hunata ngasi khana jaribe basi on grid solar system haiba tare yungi mathakta solar gi panel mayam thamaga maduda gi sungai ba mai sing aduna isa ta season aba natana madu akoi hujik leisure ba existing grid haibadi supplier de na yum bhawda tingai ba tara mayam sida amung mai se yonthokiba pi khebagi khudong chaba hairi ba kogi on grid connected kogi solar panel se lakpa targadi isa gi mai si yamna puthok chaba tana yon ba phawbagi masi khudong chaba se phangamri na manipur gi mai si wari ba se khar makhai ji phagpa ya habni matang se dai matagi question se oja nabagi show ta lakse oja kogi hojik leiriba manipur gi infrastructure leiriba grid mayam ga se oja directly kogi hairiba kogi rooftop solar panel system se grid connected se mase adum direct adum hojikte hona connect to ba yabagi system da leiraba jala natraga hojik su masigi damakta infrastructure mayam create to mathak tari masi kari haine connection to busida khwaidagi ahamba kano se mandatory or city kano ni koi power purchase agreement se power purchase agreement se between the MSPD sel haitare utility simaga hoji power generator or ba yum gi owner haitare ani agreement agreement to bu yabi phibam lare manipur government na haiba power purchase agreement asi approve to khre adam masida lag aina mo hanna hajara da si commitment ne state government dagi haide sahi kun manga se nang na thol kadru power je khoina hariba rate se da leirani he se rate su yam chawrim ni masagi without subsidy or gana 1 to 8 ngai ngai sai lupa ma pan ga paisa kun pan si unit amount the period omni adagi subsidy 70% ne yaw ga lupa manga ga paisa kun manga smai to na masigi na first step se khoi clear tawre second la iba poti kano ni ngasagi how much power I can generate sineba ai neta kari hai ne rooftop sidagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ up to 500 kilowatt ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ 500 kilowatt ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ 5-6 megawatt ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯤ about 4-5 kilowattꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ 40%ꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ 40%ꯗ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ 40%ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯔꯗꯣ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯨ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯔꯥꯗꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोगे पावर तारीफ की मोगे पॉलिसी में ले रही है पावर तारीफ की पॉलिसी सी की मतुंग इना एवरी स्टेट गवर्नमेंट से मसा के आरपीओ है ना मले ngase की रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन आरपीओ से रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशन नम ले है परचेज ऑब्लिगेशन की मखा दा हारि से अखोइना स्टेट से सेनेबल पावर से की सर्टेन अबाउट 10% मुक्से मसी दी रिन्यूएबल होइता बा रिन्यूएबल सोलार होइबे याय विंड होइबे याय हाइड्रो होइबे या अमो होइबे या रिन्यूएबल स्कीम मनुंग होइता बा अरे सोलार की तना मसी अबाउट हौजिक लैसे अबाउट 3% ओर माले को 3% से मुंग 6% हेंगल आनी हरिबा बाय 2020-22 फाउदे अदुना मसे की मसी के ऑब्लिगेशन से मिट तौना बाजी मणिपुर दा मसे ग्रीन एनर्जी जाम थोक्तमिने आई ngase hangjabade MSPDCL na every year से ngase की सी ग्रीन एनर्जी की सर्टिफिकेट से लई रही है ग्रीन एनर्जी की सर्टिफिकेट से लई बिना चाहिए मतलब करोड़ नियरली 14 करोड़ मो एकोई चले हरिबा मसे एकोई दी मांगजब मने है अखोई मणिपुर दा हाइब 14 करोड़ नत्रगा 50 का कनोगी कनोसिना ग्रीन एनर्जी से थोक्चर बोइदी अखोई मणिपुर की पावर से स्टेट ना थोगा अखोई सिन बोइदी अखोई की मपान की सर्टिफिकेट लई रुबगे दुगी दरकार दे लई रोय हरिबा अरे अमरमना अमुक येंगमना अखोई की पृथ्वी दे याम बा लाई लईबा स्पेशली चाइना गुमदा लईबा पावर सिटी थर्मल एनर्जी ने कोयला दे थोरपा मदुन यान पोल्यूटिंग होइबा पोल्यूशन होइबदन मोगे हेल्थ की हेरजार लाइबा खोलेबा चाइना दा कैंसर नारे खोले ना कोइना टीवी दा ngaptu leirisi masigumba ana ek thoruptana ba yamna clean hoiba energy puthoke harib type taragadi solar energy se yamna kari hani appropriate hoiba adugumba technology ni hanadi yam tangami hojikti adum honge ada aina mo hena maro hena muk mayam da appeal tawningai di khoi gi hospital mayam toriba private school toriba mayam makoi rooftop sing si pura free de lei hariba masi solar power install to biroboi di makoi gi पावर रिक्वायरमेंट मिट तौबद नतना मखोई की इनकम लानब लंबी अमसु ओय हरेबा अर मयाम खंगदब पोएम तक हाइजेगे सही सोलार की खोइन इन्वेस्ट तौबद पैसा से कैपिटल इन्वेस्टमेंट हाइ तारे लाख 10 नत्रग लाख 13 इन्वेस्ट तौरे अंकलसे को मसी कनो तौनबोइना इंसेंटिव पिबोइना फर्स्ट ईयर दा 80% जे डिप्रिसिएशन ओइना मदुगी कानब लौबु याय हरेबा मसाइगी सपोज आई लाख 10 इन्वेस्ट तौरे को डिप्रिसिएशन की रेट नॉर्मली प्लांट एंड मशीनरी दा अबाउट 10% हो बिया 15% हो बिया सोलार की ददी हंद की सही की मार्च फाउबु सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 80% ओइन थमेबो ओके 80% दो कोइना डिप्रिसिएशन दा माइनस तौर होबोइदी आइन पिगदब इनकम टैक्स टू दा यामना हना कानब हमला ए आई के कनो दो प्रॉफिट तो लाइद्रे इनकम टैक्स तगी कोई इसाबो कंजगे हातार सरी इन्वेस्ट तो यारे सोलार तो बियो अदुगा अदु खोदोंग चाबद लौबियो अदर इनकम टैक्स थीदना अदर बेदी ओवरऑल अखोई के पेबैक पीरियड से सही 3 ओरम से योर पेबैक पीरियड कम्स डाउन टू अबाउट 5 इयर्स ओके पेबैक पीरियड आई आइन तौर इन्वेस्टमेंट से अखन रिकवर तौब से अबाउट 4 to 5 इयर दा हंजल लेबो अदुने अदना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हॉस्पिटल के दी याम काना खराबा सब्सिडी जो 70% लेबनीना मसी खुदोंग जाब से लौबो याम दरकार होइसिनी बता अखोई हॉस्पिटल गुम स्कूल गुम लेरि म्याम जबजा होय होय गवर्नमेंट की ओरगसु प्राइवेट की ओरगसु हाइर म्याम से ओजान सु हांग सु लेरि हाइर होय होय हाइर म्याम से लोइना मग एनकरेज तौरगा हाइरिबा सोलर पैनल सिस्टम से पीबगिसी मखोइदो ओइना दुम थादोक तोरिब्रा नत्रगा गवर्नमेंट कंपलसरीली ऑर्डर को मामा पी के दबरक माइदो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्रोग्राम ओरदी मनीरादाना होजिक प्रोग्राम खरा पाइखली मदुदी मंगलेमना ओके ओजा मन दलाक से ओजा की हाइरिबा प्रोग्राम सिंग से कोई स्कूल दा कॉलेज दा गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट मैम लेरिबा हॉस्पिटल गुम हाइ तारे गवर्नमेंट की बुदी कोई गवर्नमेंट की साइट की तुम तौखि यारे अतोप गवर्नमेंट की नतब सिंग सिटी कंपलसरीली हांग लेरिबा रूफटॉप मैम से सिनन के तारगदी करम खल की पॉलिसी प्रोग्राम नि बिरजा मसी अखोइन इंसेंटिव सी वन ऑफ द वे नि मरम दिग साइगी सान हाबिरिबा कईगुम इन्वेस्टमेंट अमदा आइना 5 इयर्स ता आई आरओआई दो आई इन्वेस्टमेंट सही मंगा रा तरुक लाबोदी प्रोजेक्ट सही कुमंगा गिनी सही कुमंगा दी सही तरुक सके सही 13 मपल मई दु फ्री दे लाक तोरिनी काना बम पीरिने अदुना मसीदी
कोई प्राइवेट की करी की लेरी बा यूं खुदी मत अदो हजकती सब्सिडी जो आयाम चाउन प्रिस प्राइवेट न आयाम पे गवर्नमेंट की वरगदी अखोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी म तोबिरगा तोबिबे है अदुबु प्राइवेट तदी करी पॉलिसी अखोई स्वाइन मंगोदा मथंद मोय कानब पीबदसु अब पॉलिसी अमने बको सिमाई थमजगे नंबर 2 दा आई मुजबदा मणिपुर से लेका लेका कम्युनिटी हॉल से फसे फजो चाउन चाउन साइ कम्युनिटी हॉल सिंग आई मुजबदा यामना आइडियल होय मरम दी कम्युनिटी हॉल से यामना स्ट्रक्चर से अरिंग बिस्टिल की स्ट्रक्चर लोइन तवे सो कम्युनिटी हॉल की कमिटी नटका लेका लेका की आई मोइसिसु सटे मोय कनोमा फॉर्मली कमिटी मसा आमदि लेर मनी अदो एनी कोई की अथॉरिटी में रिकॉग्नाइज तोबा कनोमा म्युनिसिपैलिटी खंदे मदे मोय पीबी रगा को मोइसु मोय की हारिबा रूप सिंग दा मोय सोलर से थमगा मोय की सो मदु मेंटेनेंस मोय की कम्युनिटी हॉल दुसु मेंटेनेंस तो दिया पोनते वन टाइम की सारमनी यादे अदो सोलर दु मोय तौरगदी मदु की लाख इनकम दनु सु मोय की चौखत चनबा समथिंग मोय की रेवेन्यू में लाख पे खदों साब ले आई समदम हारदा थाने दी दुकान साब खतना भरा फंगने रोजिकती रूफ हांगल रेदी इट कैन बी अदुगी पैसा तान बदु यारे अदु अखोई मिचम हाइतारे इचम चम जो मिचम शेल यामना पाइब नत्रगसु मरक की मिसिंग हाइतारे इचम चम मिसिंग सिना मसी अप्लाई तोगे हाइब तारगदी मसी की दमत करी करी संगबा करम हाइना तोगदा बदु जितन थापिना मसी सेल पाइबा मदी कनो तोसु अदु मरम दे आइसु पावर से लई तंगाई फदेबम ने आई पावर लई दोरम ने आई प्रीपेड होइगरा पोस्टपेड होइगरा मई लोग दे यादरे अदु इदी आइना मई लोग आई कनेक्शन आइना तोंबै दुकान दे लेबदु पातर संगदि सौबै दुकान मंगा मखाइदा फंगदि मंगा मखाइसु दुम लेबि आइना सुमदरे हाइजैसे अदु की कांसेप्ट से मिसिंग से दुम मरम दे हजिक हानगी मई मतम बगी फ्री पंथान थाम दु जी यादरे मी खुदी मसे लोइना अवेयरनेस लाइ लोइना मदु लोइ सेंसिटिव होय रेबा बट बल्ब तो वाट मई सा दबा दिगी मुथत पा लोइ मयाम सेंस बु उबिरंग मनी सो सिमिलरली रूप तो पॉलिसी लाक पदी होजी हाना अखोई होजी खिनिक मयाम जी खिलगे येंगसे ए मई दु मथल मई दु एक्सपोर्ट तोबुन फै खनबा कंसेप्शन लाखिने लाकदोरिन अदुना ngasai kamaina apply tawni haibadu akhoi hanasu haijagare ina either akhoi gi hujikti online application se koi form nu fill up tawdana khotana akhoi madu khra laitho hanjare okay online da direct apply tawba online da direct apply online da direct apply ni online ma gi status khangni online ma gi progress khangni everything online di ma yum fees kumbadi kyam changbu jasi fees akhoi no fees okay fees zero fee ni adoga anytime kai gumba daw bere khangbi dire mani da lakpi bi ai or manida.com da sang bada kone yam lemen am khangna mo de faq hapani frequently asked question hai na group to base kai no kari kana de kana bana subsidy kya phangi kamai ne apply to ni khoni loina dum one step by step loi takse bani adigi farm kana impanel tore moi gi farm gi rate na kaya na khaya bani moi ne piri bari se dukan am da philips ki dukan bulb am jore lupa kun hai aina nang bulb to ma loge 35 saya bra he can bargain adu ba khone piri mamandi bathak sakat padiya roi ma he can come down adum ge khona har boundary khadi nga ka thame adige mu maman si ai sunga ai khin mi oi ge ba koi ra sai sina supply to mi oi bi ho nang da tha hum sot ke na pe khudak te pi ge this khudak te pi na sam pi ro sot ke na pa manga ha po adu mai na something mai ge level to wasuna budura khone ke interfere to de khoi gi bo hing khin melorani khilipo to quality chumbra मागी स्पेसिफिकेशन चुम्ब्रा चेक तौरनी चेक तौरना कोई मधुगी पैरामीटर सिंधु मागी इवन युमदुगी जीपीएस कोऑर्डिनेट याउना फोटोग्राफ याउना डिटेल्स ऑफ द इक्विपमेंट कोई एमएनआर के सॉफ्टवेयर स्पिन हाइबम ले सोलर इंस्टॉलेशन तौरी में हमसे की फोन नंबर बेनिफिशियरी फोन नंबर याउना प्लस थागलनी अदे ऑन देयर सैटिस्फैक्शन मोइना यारे है काना मोइना पैसा दो अखोई मनेदा अकाउंट थारानी देन अखोइना सेम कनो दो मो साइगी इन्वेस्ट कोई इंस्टॉल तौरी में प्रमोटर की अकाउंट दमु ऑनलाइन ट्रांसफर तौने ऑल ट्रांजैक्शन इज कैनोनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नि वेन मसिदा कोई के होरेन अल्टीमेटली मान पैसा दो आइदर मान हान पुथोखरे मान लौजरे अदे मान सॉफ्टवेयर मान कायर के मदु पिजरे अदाना कोई केतंग कहतारे रूम फॉर एनी compromise na tage delay ja koi yare ke avoid tona ba koi kan adu apply to gi wena te masigi last date ko ma deadline ko bidile no adu le je anytime adum to be to bu magi once to meter magi cell number ma mai lai grane ba their cell number dum lai rane ba magi aduna masagi koi hai to fast come fast out mai cell number do khang ne but certain technical reason the man theng ho bi hai maram di ma insa haijer yo point khar du da ko okay magi infrastructure do oi bi hai or atra mana submit to roi ba से ममी मानदब खंगदे बैंक अकाउंट द गरबल लेरम खंगदे सम अदुदे खो यंग दे यादे हयंग ट्रांजैक्शन लाक द सेक्शन दे यादब अदुम ओके अदुब सोइदनादि फंगबा याबगी ऑप्शन मैम दि लोइ ले ओके याम नोजे मथंग छै ओजा सभापति लाक जगे जा होजिक खोगी तोंगान तोंगान बा याम फजब पॉलिसी मैम दि लेरे अदुब खोगी समायना एनवायरनमेंट तो सुकाना बा मई सु चांग लाइन पुथोप ngamba सु मखन जे लेता दे मणिपुर की मई अवार्ड पसे खर मकै दि मेंखत पंगम दौदि माले करी हैबनिंग अखोगी मणिपुर दसु मोखन के अनौब स्टेप लाक पसी मतम दि खर दे दुम चांगे चांग तारगसु अल्टीमेटली हुजिकति लाए मपालम दि लोइ लोइना खरबनी
कोई मरुइना इंडिया की मपान दे तारे मसी ओजा नवगेशन सु ताकपे जर्मनी ददी मै से फजना पुथुए हाइदना करी हैबनी कोई मणिपुर दैसु ngasai environment की खतंग नुमि चानी मुक्तंग नुक्सा साइबुदि हारे मदु खतंग disadvantage ओइबा तारग सु कयाम यामना सक्सेसफुल ओइदो मारे करी हैबनी मसे प्रॉपर्ली आई सुम आइना सुम उजबदि ngasai आइना हाइजो दुमाइना मागी होल पॉलिसी से खोगी अमुक हाय करी हाइगदगे रिविजिट बु तौरगा अमुक हाइदि कनोमा तहोनिंगी कइगिनो द ngasai की climatic conditions ji amaru ore hojik se climatic conditions gi matuina for the last 30 years 20 years ki record kumba su yeng biraga dum leidra ko ade no lak ba kari magi adu ko su yeng bi at the same time marak ta ngasai gi cost factor de important su leina bani na ngasai gi energy efficiency khoi gi kari hai tare masi gi practices hai tare ko hana khoi sigi ka khoi impact di bi sigi ka se thalami si LED gumba kari gum ngam hana di थाइने की कोई कन्वेंशनल बल्ब को मुने थालमे से और एनर्जी की कोई एफिशिएंसी प्रैक्टिसेस से मसिसु खोइना खोई मणिपुर की मई से फान की हैता गदि को मधुसु नौना खोइना हैता public sing the kangan bam da for example refrigerator da har gasu jikan di frost free refrigerator kai thore wari bo similarly different kind of appliances adigi transport sector da hairo han adi keno se some country khar da di sigi fossil fuel thodre khoi electric adi even india about the by 2030 40 swai sida electric vehicle thorni kai na moi commitment ga lei ne ba auna masigumba kasagi energy efficiency practices ka se khare hena da holaba tawdi habidi na sade hoji manipur da su ngasagi da habi gi budu maina prepare ni muthalo adaga litragadi haibagi concept sula avnina I mean adugi area da so khoina khara focus to bama dakar lei loina na ngasagi koigi kari whole kari haitar integration of the kari haitar schemes programs government ki lakpa se department amana se environment har forest har different sector ki lakpa department sing sigi magi kano to busida solar ki si project laktor tagadi khoi ga haying integrate to ya kai le howi haying next type da khoi for example mayam ne haida ba kano to godi koilas thagadi singi tokhai dong ni haibom le ko ana madu gumbo concept ka do khoina hojikindi kano su le ramni na madu hena khoina encourage kano to boina haitare khare phaba mung da haitare ko madu ma semaningi ado hojiki lo selak pada hojiki ama panjaning ba ma le hojiki program kari to ba khotpa si hoji community hall me to khotpa ka yam phaja kano ne ba masi su encourage tawningi tawu mak tawu masagi magi masing bo program khoi kana ba mayam se khang na ba kan to basi khoi ngasi impact public khang na ba impact video hojik discussion to biri ko sing basi am kana ba khoi da su am knowledge hojik ngasai khoi taja ba da ba similarly si program si am kamu su adum khangbirang wani aduna ngasai khoi le media khoi na sum media da sum tamak pa da sum haibam le ba 80% of the information relating with khoi ki kano sing si am media gi through the khangni hai ba publishing sina public awareness se khara hena ma ta ka le tar gadi mayam se loina ma ho chong da khoi su ta horge habi wafum lakone aroi bena matam su le selektre janabo ge so ta kuin thuna lak chage khoi mai si am phagale mai chang yam naire at the same time hojik si khoi gi prepaid orak padagi lekai ara mahum da ho prepaid se lak padagi mai thanduk ta bi mai muthat pagi haina bi si am laire adubu prepaid lak ke badagi haitare imphal manung du di khara phari se gi hitang kilometer mari manga hai thokhi badi am lapana ta bi da haitare numit hek ta ke baga hojikan je pumam amnare masa gi imung da natragadi mai jam da thanadre adubu hairi ba khoi gi rooftop grid system se lagta argadi solar panel system se lagta argadi mayam se maisu kari khara hena thana rak to male kari having masi ki kana base masi ki sida ina katang haining ba mana kano ne masi yamne hena pasha pai ru weather ka leite okay kari haini khara yamna 5 kilowatt to gudon khara yamna pasha sange kudom moina haibada ikoi isam samna lupa kari haini half a kilowatt khaktang puthok jage ai di pasha su leje de ai requirement su yam leite haiba khungkang da leiba yum leiba ya haiba madu ge oragadi half a kilowatt kumba पुथोक मतम दे मान पुथोक रे लुपा लिसिंग कुन मा कुंथरा खक्तने हरिबा हाफ ए किलोवाट से पुथोक मतम से द मागे मथक से एरिया सु याम चांग दरकार ले रो पेनेल मरी मंगा गुंबा करे गुंबा हाफ ग लेरनी हरिबा नॉर्मली होजिक से पेनेल अमना 250 वाट नि मदु मरी थम मतम द 1 किलोवाट सम होरे पेनेल अनि थम मतम द हाफ ए करियान किलोवाट 500 वाट लेरे अदना मिपुंग खुदिंग मा ngасai loina rup sing si loi leibni na haiba scheme si khudong chaba lobiu adana masina ai gi tha gi pigadro electricity gi bill su save to bodana adana madu save to over next 25 30 years or ka doini aduna adana ai gi energy da depend hoiba khoi mobile phone gi charging bo or su tv yang gi or su fridge gi or su khuding mak si energy da depend to bo doini hoji kano na hari bisi ai ngara America da leba Tesla ina company am lai Tesla company sina hoji electric car ngara sag ne hari ba electric car sing chem sing se hoji ke maina muk
ngasai ki highway sing sida electric charging station se amuk sem gre haribo charging station se moi har se ai mi ge hela iba madu moi na moi de ge lai ba gari sing se charge to moi free da charge to ran ne na haire adu ro boi de free da ai gari su boi pusi su bo sam thau ba ya gre haribo adu ga har ba charging station do na hai Tesla company na ga to rani charge to dana to do matam na ma na madu thol ko pa adu na grid ta samjing ni adu mai to na adu mai model si lak pani na the future belongs to the kari hai ni solar energy and green energy adana masida khoi khudum loina participate ogduna madugi khudong chabu se lawsi environment su phansi aduga laiba ki wena energy security do mateng pangsi hai nai dumai to ya moju ja laiba ki wena su energy mateng pangsi energy puthok pada amadi kan bada aduga hairiba khudong chabu se Manipur miam pulam mana lomina si haibani adubu masigi damakta koi government ki site su ngasai ojas bapen takpi khiba mayam da hena khangan bagi awareness ki kaino sikhara hengat pi targadi hena noi jagan haibani on the not ngasi gonati man hone ki tharam se matang shad lesson jarge ngasi ki tharam se da ojana bagi so ojas babati amati oja mangle leng breton tharam se bu mapung phan bekhiba amati thawa happy khibi damakta oja humbu amukana thaga jo phondok chari appreciate yo join thaga chari masing ngasi manu hone ki tharam ngasi ki edition se karam to bi bagi khoda khan bir pe agani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com das join to birga comment amati feedback tha bir pe agani with that this is Rasman Thomas signing out kurumje